Dragi prijatelji, ponovno smo 5,9. Danas je petak, 20. oktobar 2017. godine. Proteklih nekoliko dana obilježilo su značajni događaji, bar na političkoj sceni, u i oko Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato, prošle sedmice predsjednik Republike Turske Tayyip Erdogan posjetio je Republiku Srbiju i Sandžak. Naravno da to ima svoju političku težinu i da to itekako se tiče i pitanja Bosne i Hercegovine. Odmah nakon toga član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Izetbegović, posjetio je Tayyipa Erdogana, vjerovatno da dobije upute i više informacija vezanih za odnose Republike Turske i Republike Srbije, ali obzirom da nismo dobili, bar u javnosti, nikakvu informaciju vezanu za tu posjetu, ostaje samo da se nagađa kakva je bila posjeta i s kojim ciljem. Međutim, ono što je važnije za Bosnu i Hercegovinu, to je posjeta Dragana Čovića Beogradu i Aleksandru Vučiću. I ništa neobično, kao predsjedavajući predsjedništva otišao je u posjetu susjednom predsjedniku države, ali izjave koje je tamo dao nimalo ne odišu pozitivnom energijom koja može koristiti Bosni i Hercegovini. Naime, otišao je da kaže da neki dijelovi teritorija Bosne i Hercegovine pripadaju Republici Srbiji. Ne znam s kojim pravom gospodin Čović dodjeljuje teritoriju Bosne i Hercegovine susjednoj državi i po čijem ovlaštenju. Neka pokaže u Ustavu Bosne i Hercegovine bilo koji član koji mu to daje kao ovlaštenje. Ono što gospodin Čović može da slobodno da, to je svoju velelepnu vilu nadomak Mostara i zato nećemo ga pitati, ali za sve ostalo sigurno je da mora pitati institucije Bosne i Hercegovine i naravno građane Bosne i Hercegovine. Ovo što on radi zapravo je realizacija projekta Cvetković-Maček, Tuđman-Milošević, Boban Karadžić i čini mi se da taj projekat nastavljaju Čović i Dodik. Tim povodom Dodik je na silu usvojio deklaraciju o vojnoj neutralnosti, kako on to kaže, manjeg BiH entiteta. Ako je vojna neutralnost, znači u formalnom smislu entiteti nemaju nadležnosti po tom pitanju i to je donošenje rezolucije za stvari za koje nisu entiteti nadležnosti, nema nikakvu pravnu težinu niti posljedice. Ali ako je već vojna neutralnost, onda zašto se u toj deklaraciji spominje da će svoje aktivnosti manji BiH entitet usaglašavati sa Republikom Srbijom? Nije li to već neutralnost ili nešto drugo? Ili je to zapravo nastavak projekta o kome sam govorio? Stoga, bit će veoma interesantno u narednih godinu dana, obzirom da ulazimo u godinu predizborne kampanje, jer svugdje na svijetu predizborna kampanja traje 30 dana, a eto izgleda u Bosni i Hercegovini traje skoro pa godinu. Naše je da pomno pratimo šta se događa i naravno da na adekvatan način dajemo odgovore. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.